Itariki 15 kugera kuri 21 ndaba ndi hano Kampala n'abaramyi batandukanye muri gahunda twisa amakorasi ya kera. Ibyo bintu kuri bigema Yesu nyine tuzabizana tudaploading abantu bari muri Uganda hirya no hino turi kuvugana bashaka kuzajya baza kuririmba amakorasi ya kera. Niho televiziyo ya BKM igiye kwimukira mu gihe kingana n'icyumweru 15 kugera kuri 21 z'ukwezi kwa kabiri. Olikatonda 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 yeunyisa. Twaje Uganda mu twitegure kubera amakorasi ya kera. Ni gahunda y'amakorasi ya kera tuwa usubizamo kagasirimba. Haleluya. Uririza sebo. Njagala. Abantu bari Nairobi. Nairobi muri Kenya. Oya banzi Nairobi akantu mbiri. Muzicyongereza nanje ngo ni Nairobi. Abantu bari Nairobi wenda aje mbabwira amatariki namwe twaje. Nubwo bitameze neza none nejo bitagenda ntabwo babwiriye humura humura Yesu ari ku ngoma. Nubwo bitameze neza none nejo bitagenda ntabwo babwiriye. Abantu bari Nairobi muri Kenya. Nairobi vugira ngo Nairobi. Amakorasi ya kera tugiye kuyaririmbira Nairobi muri Kenya ku itariki ya 23 z'ukwa kabiri kugera ku wow, ubu byaciyemo aho herereye hose ku isi ushobora kwiga gucuranga gitari cyangwa piano tiri uva mu rugo. Dufite software dukoresha ukagira ngo wicaranye na mwarimu. Abifuza namwe gusohora indirimbo turabafasha aho waba uherereye hose ku isi. Wifuza ko tugukorera instrumental zo kuririmbiraho n'ibindi byose bikenera studio turagufasha cyane. Dufasha abaririmbyi, abahanzi n'abaramyi bifuza kwagura ibikorwa byabo mu buryo bwo kubatunganiriza ama worship sessions banyuza ku ma channels yabo. Dufasha nabifuza kwiga kuririmba yaba muje ku ishuri cyangwa mukigira online mwibereye mu rugo. Kuba ari mu Rwanda namwe mwadusanga aho dukorera Kigali Remera mugahabwa izi service zose. Duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ubona kuri screen yawe.
turi mu rugendo tera intambwe wisubira inyuma turi mu rugendo utera intambwe wisubira inyuma turi mu rugendo tera intambwe wisubira inyuma utera intambwe ukomeza ujya imbere turi mu rugendo tera intambwe wisubira inyuma genda sanga mbere utera intambwe wisubira inyuma turi mu rugendo ayiwe ngo tera intambwe wisubira ayiwe ngo tera intambwe wisubira inyuma turi mu rugendo yego ayiwe ngo tera intambwe wisubira inyuma turi mu rugendo utera intambwe wisubira inyuma turi mu rugendo wisubira inyuma ayiwe ngo tera intambwe wisubira inyuma turi mu rugendo turi mu rugendo haleluya uretse ufite itangazo Mana we yesu ashimwe Amen haleluya Hallelujah mfite itangazo riryoshye ku bantu bari muri east africa iryo tangazo ni rihe rero dufite abantu bakunda komeza ukore kuri piano papa kino cyuma ntikikajya gihagarara gukorera imana turi mu rugendo turi mu rugendo turi mu rugendo turi mu rugendo wewe songa mbele wewe songa mbele fatane na Mungu alilosema kwako usikate tamaa kaza mwendo tu ukaribu tufikia mahali yako wewe songa mbele tu fatane na Mungu alilosema kwako usikate tamaa kaza mwendo tu wakaribu tufikia mahali yako haijalishi waliyosema kwako haijalishi mapito yako usiangalie historia yako ndogo usiangalie historia yako ndogo wewe songa mbele songa mbele songa mbele tu wema yako mbele haijalishi mapito yako usiangalie historia yako ndogo usiangalie historia yako ndogo usiangalie historia yako ndogo wana wa Tanzania usiangalie historia yako ndogo Muretse gato haleluya twumvikane iki kintu dufite umva muretse mu mico yabuzaho amagana uri bikemu wa Yesu Kristo iki ni igitaramo duteguriye muretse haleluya muretse umva cyazo kiyicanira gabura aka gacana karagabura urakoze ntabwo ari hamwe byayaka gusa yicanira gabura ibintu tugaburira abantu n'ibizima umva itangazo rihari ariko uze gusomera n'abandi cyane uretse ijambo ryarambwiye ngo kuko umwami Imana azantabara mu maso yanjye ariko mu butumwa bwancokoza dufite itangazo dufite ikintu bita amakorasi ya kera tuba duha abafurika ngo tuyizenguruke ngiye kubabwira ibihugu tugiye kujyamo rero mu makorasi ya kera kugira ngo abaherere muri ibyo bihugu batwitegure ku itariki 15 kugeza ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri turaba turira yive muri Kampala Uganda icyo ni cyane
bikemu Yesu arabitabye. Abantu bari Uganda, abantu bari Kampala, mu ntara zitandukanye, kuva ku itariki 15 kugeza kuri 21 nzaba ndi Kampala, hafi aho ngaho, hafi Rubagaroti. Mukama agenda kubakora bulungi sebo n'abanyabo. Haleluya! Haleluya! Olwa rero Mukama agenda kubakora bulungi. Kwa kusaba Omoyo likwera Shumaise otebemere Nitumanya nguturya abana bawe Ai Mukama otebemere. Ku itariki 15 kugera kuri 21 ndaba ndi hano Kampala n'abaramyi batandukanye muri gahunda twise amakorasi ya kera. Ibyo bintu kuri bikema Yesu nyine tuzabizana tudaplodinge. Abantu bari muri Uganda hirya no hino turi kuvugana bashaka kuzajya baza kuririmba amakorasi ya kera. Niho televiziyo ya BKM igiye kwimukira mu gihe kingana n'icyumweru 15 kugera kuri 21 z'ukwezi kwa kabiri. Olikatonda, 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 yeunyisa. Twaje Uganda mutwitegure kubera amakorasi ya kera. Ni gahunda y'amakorasi ya kera tuwa usubizamo kagasirimba. Haleluya. Uririza sebo. Njagala. Abantu bari Nairobi. Nairobi muri Kenya. Oya banzi Nairobi akantu mbiri. Muzicyongereza nanje ngo ni Nairobi. Abantu bari Nairobi wenda aje mbabwira amatariki namwe twaje. Nubwo bitameze neza none nejo bitagenda ntabwo babwiriye humura humura Yesu ari ku ngoma. Nubwo bitameze neza none nejo bitagenda ntabwo babwiriye humura humura Yesu ari ku ngoma. Nubwo bitameze neza none nejo bitagenda ntabwo babwiriye humura humura Yesu ari ku ngoma. Nubwo bitameze neza none nejo bitagenda ntabwo babwiriye humura humura Yesu ari ku ngoma. Impagaze ku manga vuga imbaraga zawe ntabutayuda kuramo Haleluya. Abantu bari Nairobi muri Kenya. Nairobi. Vugira ngo Nairobi. Amakorasi ya kera tugiye kuyaririmbira Nairobi muri Kenya ku itariki ya 23 z'ukwa kabiri kugera kuri 14 z'ukwa gatatu 2025. Itariki 23 z'ukwa kabiri kugera kuri 14 z'ukwa gatatu 2025 turabaturira yive Nairobi hamwe n'abaramyi n'abahanzi n'ababyeyi n'abamama n'abaki batandukanye twicaye ku karago turirimba amakorasi ya kera. Abantu bari Nairobi turabasuhuje. Bikemu Yesu yaje. Mpagaze ku manga vuga imbaraga zawe ko ntabutayuda kuramo mpagaze ku manga vuga imbaraga zawe yo ntabutayuda kuramo.
reka mbaze abantu bari Nairobi bariteguye ni gahunda y'amakorasi ndibutse mumbaze ngo nibutse iki oya mumbaze ngo nibutse iki siko mutambaze nibutse iki buretse hari korasi nshaka kuzaririmbira Nairobi ejo bundi nagezeyo ndashaka kuyibasogongeza ese wabona bateguye di nabateguriye uko wayoboye Abisiraheli ukabambutsa ya nyanja itukura ukabageza i Kanani mana utuyobore mana utuyobore mana utuyobore mana utuyobore uyobora piyaniste we mana utuyobore yobora ubwoko bwawe mana utuyobore uko wayoboye Abisiraheli ukabambutsa ya nyanja itukura ukabageza i Kanani mana utuyobore Hoya kana kukiza nikiwa yayo mana yawe abagabo benshi barapfuye ngenda sigara
ibyishimo ni byawe byo